Banga mong phek area youth organization lan na content na meng kwa ekua chubi simen bu hadau ba kata hadau ba nawya cha da phong hai ngam bu tui leng lak ting na force na meng heyang set to set se ibung irang hadau ba dang ma organization lan na yong content na meng bung irang hadau ba ekua se men bu so to ho se men bu ching sau ma bu kata si nang siang ia NACN I'm member ma bu kata si nang hadau ba hakia nawya cha ta phong ai ngam bu tôi leng lak ching na se ya yemong bu da hakia force na meng bu ching na se organization la na yong condemn na meng bu ngi nang hadau ba se kwa kesari village prayer center ma bu tôi lưng bu nawya cha se e ngonang hadau ba da ya yemong bu da force na meng bu ching na se organization la na yong condemn na meng bu ngi nang siang hadau ba now see force na meng bua lim se bu ba se e ngonang hadau ba ching na organization la no hadau ba ya da justice parak te ma yong ngang bu ngi nang tau iman mu pu he pa ka September ta phai ma pali ni thaki mo pyang gi se ipu chana parent district ma ngo bu scenic school ponglo ma bu ma yong ya salak na lai nhiều na ha cha de yong tui meng leng bu ching na se hadau ba organization la no yong condemn na meng bung ina siang hadau ba accuse oi na tui meng leng ya ba hadau ba da school ma bu chang school ma bu men ka ti bu se ibung ina siang hadau ba iman mupu ni ta phai mi cha September ni haki iman haki bu mupu ngoyang gi si bu ngonang police hayang child welfare department lan iman cha na sayang chai cha de te cham case investigate na meng bung ina siang hadau ba oyen victim hadau ba nok sa da tau hai victim parents lan hayang cousin lan da iman da hadau ba case soft na meng lak ting na sa iman da opposition na cham lak ting na sa ibung inang siang cheng ka da lan do tau nei kun ngo bu ka da do hangi ba hadau ba case soft lak ting na iman da cham lak ting na sa ibung inang iman da call na meng ba sa number pha bung inang no man screen ma ngi blok hadau ba dang ma yeleng rong youth organization lan yong content na meng bung inang siang hadau ba victim the justice phalak ting na sa iman kunga timan na meng bung inang child welfare department lan 24 September ni iman nyau ngobu iskun da payang ge siang ge investigate na meng ting na ko se lak ting na sa anio October ta niu hadau ba school iman nyau ngobu iskun da pay lak se ibung inang police yang welfare child welfare department e wa hadau ba victim ID lolak tau ate jangai lak siang yen na hadau ba iman da case soft na meng lak iman jeng identity iman seta kadong yu da hau nei ta mak sa lolak se bung inang tau jeng na sa iman jeng case soft na meng lak jeng na sa iman da cham lak jeng na ibung inang tikiu kongsel lan April na meng bua tini ngai ni hadau police kam ala ngai bung ma iman area iman nyui ka dalano hadau ba mahalak jeng na sa hadau ba teman TGB da imano request na meng bu lai nyanyang ke sa ibung inang siang hadau ba iman area noklak hai samar du hadau ba police da phalak ki bu sandar amai eptam ba sa hadau ba request lai ma hadau ba bu pawan nyanyang ngonang sa ibung inang akam na Hamas la no US America lan na langbu hadau ba Israel hai ano Hamas lan hokpu hadau ba lak lak jeng na sa tonan drama e boda Hamas lan mong bu ngina yang boy iman kem pan walak pai walak hadau ba da iman ne yemong bu ngina hadau ba dang ma UN karong nyu ma ngobu woi balan
leaders lan imanu Hamas lan hadoba Donald Trump lengbu hadoba chingmai wangmai de imana mongbong yang Hamas lan dang imanu mongmai welcome na meng yabung hinang NSN angmai group India pai chingmai murak chingna e bill na meng yang gi sianggi angnai si kama hokpua hango solution yang yang bu diplomacy chu matai ngau bukaya hadoba chingmai wangmai anu mabu solution pai oklak ngi bu chingna sa hadoba India pai imanu solution da hadoba peace sign na mengak chingna sa imanu hakia India da appeal na meng bu ngina iman ching statement ma hakia nginang hadoba imana ceasefire Myanmar lan pai leng bukaya mabu development yang chingmai wangmai imana pai okyanggi se ibung inang anu haga payang udah tahu dah alau kadalan alau padilan payang hadau pama nyong lele olda bolda kel mengkama imana hadau dah alau na jemeng laksa imana ibung inang teman pai DGP Rupin Sharma adau polis ma ayong ba teman Nagaland na adau iya Nagaland Police Regimental School adau landa computer set tapan dengwe iskun pen meni lai pan pen meni de hakia e tamahan bunginang sina hangne si gama quality education yalak chingna hadau 30 this hadau ba 30 use computer Maruti Suzuki India Limited emana hadau ba tonet na mengi siangi hadau ba computer seta Rupin Sharma jam anu hadau ba school na halang china sa phe tambung nina halo ba point majam central government lana warning phabwa wangpeng ni mai de bu na halanda kai yem ji yung lak china sa yong warning phabu nina adau kai yang jing yang ba bu na halang li tai bu report ma chai bu china adau ba kai yang jing lai ma nok ma mai nau do nau to do siang yang mai xem yang felda yang nam no ang do se ibungina yang jam menu mabu pharmacist lan yang hospital lan ada lan dang mo kai lan paungina ada wang peng mai do na halanda mai cik yang anak si kawai muli ada wa kai yang halak cina sa imanda nyung tambungina tini bungau halan